لس کے چین کاری درگتا کیس چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائز ای سیا ریمارک سیانہ گوشتک کہ گیچین کاریانی تاریخ جار جنگا چساری ای گب گشینک بیبیت کہ دوبر ای تاریخ بدل کنگ نبیت بنشون ردا نود روچے گیچین کاری درگتا کیس ہوشدارک بتر چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائز ای سے سرو کیا سہباز کی بینچ کیس گوشداشتک بینچ جسٹس امین الدین خان و جسٹس اطہر من اللہ اوار بتگاں الیکشن کمیشن حکام اٹرانی جنرل و پی ٹی آئی وکیل علی ظفر آمد کے سپیش بتگ پیپلز پارٹی وکیل فاروق ایچ نائک ہم حامد کے سفیش بتگ الیکشن کمیشن 11 فروری لس گیچین کاری تاریخ داتک چیف جسٹس پاکستان ریمارک زادہ کہ الیکشن کمیشن نو بروت و صدر پاکستان انگو شور و سلا بکن ای ملک درست گیچین کاری لوٹ گیا سپریم کورٹ فقط سہولت کار کرد ادا کند گیچین کاری تاریخ کے جارا امیزانک بیتی کہ نو تاریخ بدل نبیت سپریم کورٹ ای تاریخ بدل کنگی اجازت دن حامد کے سوتی داتگی فیصلے سرا عمل درآمد کنتی